Eh. Oya. Oya da. Wapi ya sake nayibuze mwana? Ntabwo ndi kuyibona. Ngwiki? Ndi imbwa se gute? Imbwa wuhu? Usibye ko nzikomoka nkayo ariko ntabwo ndi imbwa. Nushaka unseke urambaza ikiza. Ese ko ndega niyo sake none nje wayiriye? Wasanga igisimba cyayiriye. Kete nje kureba nirahijya mu ntuza mu hene ndebe ko naragiranye nayo. Hano mu bitutse ko ntayirimo. Ndi kuyibura wana. Ngo ndayifite mu pantaro. Jene mvaga ko ari inkoko igendaga kumbi bagira mu pantaro. Ni isake. Ese isake ziragurukaga? Icyo nzi kigurukaga ni inkoko kazida. Reka ndambike nkayo nyama oya ntago ndabika ndi inkoko se. None se ko byanze? Nayibuze. Yamaye. Keza mbwira ihene yizane. Oya da. Uziko ndibutse. Cya gipfizi ndagikeneye ngo tugihereze ihene iyibangurire. Oya, ihene ibangurire igipfizi. Oya. Igipfizi. Oya. Ihene kubangurira igipfizi. Ihene kazi hariho ihene kazi n'imfizi kazira. Oya, nta mfizi kazi. Ari imfizi kazi ubwo ari ihene ifite ibitsina bibiri. Byashoboka se buriya ra? No ya igipfizi iri kumya ibagimo. Iri gutera. Ariko baratoshaga mwa. Buriya hari impande zikurema koko. Burya imfizi nayo iri gutera akaguru kakoringa. Iri gushishira ngo. Sabatamo nakana kurahi. Wana bambwira kandi ajya kureba ihene hari haruguru ize mbwire. Yamaye ngada. Muruko na gutara mu misozi. Yanze mwana iri kuruka. Ngono kongo kazaza haja kandi kantu sarata abo mfesho ko ruhenja rurage kwabonye nyina ari kumwe n'umugabo mu buririsha yo nyina yaruteye umugongo rurariraga bagaze muri mita ya kabiri ariko ntacyo ndabahariye utatekereza mu buriri takabiri ibiganiro wakikora kiwe nzakubwire ngeze